Igama lami ngilunga Bhembe, I-team yakho ngephi? eMaselesele FC. Ngabe yini lekwente namhla ukuze uhlonyeliswe njengemdlalo wogama? Ngingabonga ukuthi le team lena ibile yaba runners and phindze ngiyabonga ukuthi ngithole yena ngumhlomelo wami ngibahlule bonke ngidlala ibhola. Ngiyabonga nekubatali bami ukuthi bakile bangivumele ukuthi ngitelana ngadlala le bhola ngaba i-best player. Ngiyabonga nakubabe wami lo wasesemncane naye abedlala ibhola wathola umhlomelo wakhe. Ngibonga nje baba wami ukuthi wangifundisa ibhola emhlabeni. Ngiyabonga. Baba mengivela eBhembe udlala kuMaselesele. Oh, ngumdlali weMaselesele. Ngibani umdlali lo ubukele kuye la kaNgwane? Angikho sure but angibathi badlali bala kaNgwane. Okay, ngibani umdlali nje lo ubukela kuye ekudlaleni ibhola? Mohamed Salah. Mohamed Salah. Okay. Kuthathana labanye labangangawe ukuthi baqhubeke basimisele nawe bakhomelise. Ngiyathemba ukuthi lokho ngilana nalabangibukile batawufisa ukudlala njengami. Bathi ngiyabonga coach ne team ukuthi idlalile kahle. Imbona ngayibona nje ngabonga abadali bami.